روژا 24 ترمها 2016 وکوی روژه بریا 10 سالان قامشلو چاوین خواه لبیارک هریب ایش وکربو. ایرو سالوگرا دهمین تقینا تاخا خربی یال باجار قامشلویه ده انجام تقینه ده 62 ولاتی کو ده ناو ده 3 اندامن هیزن اولکاریا هندرین جیانا خواهج دستان و 177 ولاتی جی بریندار ببون اموی نوچه جی ببین. ایرو سالوگرا دهمین تقینا تاخا غربی یال باجار قامشلویه هرما جزیره صبح که به ایش بو بریا 10 سالان قامشلو چاوین خوال بویره که هری به ایش وکر پشتی وان کیلیان هر تشت بیدنگ بو او مالک ویرانی خوال باجر وگرد ده صبح 27 تیر سال 2016 ده داعش کامیونک بمبکری ده دمکی ده کو خلکی بری خود دا کاری خواه لطاقا غربی یا باجر قامشلوی تقاند ده انجام تقین ده 62 ولاتیان ده ناو ده 3 اندامین هیزن اولکاریا هندرین آسایی جیانا خوش دزدان و 177 ولاتی جی بریندار بون. اف ده دیروکا قامشلوی ده یک جی تقین هری گران او خوین ریجه جبر گرانی اوی دنگ تقین لحمو تاقین باجر هات بهیستن. دنگ ودان اوی گهشت نسیبینا باکور کردستانی جی جبر تقین باندورین مروی و مادیین کرد درکتن هولی و دهان مالبات زاروکن خواهن دا کرن مالباتن دنجی زرار دیتن جمالباتا که دی یک جاری ده 9 کس بون قربانی هینجی دیوارک لدورا تقین لجه خامایه لسر وی دیواری بزمان کردی ناو قامشلو او دیروک اوی تقین نقشاندن او دیوار یک جتشتن کو شاهدی اوی دیروک دکه ام فایق موسا باوی قربانیه که تقین بگرین برنامه خواه و بمربه بله اون بخیر هاتن برنامه همه اگر اون دنگ مد بهیزن گلو دنگ متیوه الو باشه ام دنگ ود بهیزن بیارا به ایش یا 2016 به تایبت لتاخا خربیا قامشلو کو چه بو گلکون داهیجی چه بون ده انجام اوی تقینه ده ایشینوه هین بردوامند انجام ده تقینه کیج ریزه نیم بو باندوری اکی خوی مزن شکل سر باجر وون بخواجی باوی کو کسی دوی تقینه ده جیان خوش دستا بو قربانی نها وون بمرنه ام دخوازن ایرینه و بگرین او ایریش دما کل سر قامشلو هات پیش خستن بگشتی روژاوای کردستان ایشکی چوا داوا کرن سرسالان مستان خیلی هاتن ساعت آو خوش بقول خدمة ما ودن كمان درين أنا يعني سمعنا كلام ما وسيرنا يعني براسي يعني مشورة تفجير قام في دين إما زي تفجير بكي مصنف يعني تفجير بكي مثلا قام في هذا وشازات طبعا شيست وذكر رحمة خدير قشار واشي داجي هياز تركيني وحيد هو طبعا بيت هيدا تقيني تشوف براستي غدر هو طبعا يعني استهدافها بلد يكون براستي وشارع الثورة بالمدينة مدينة وشارعان انت صار ميديجن ويمين يعني وجبرنا او ده صار كسيحة كحت البرشاوة شيبو بشكل نظامي تتشنبو اسمها بمرة يقرأ چاوا چیبو
عام كده تحقيق فازن دولي ده تحقيق كده نبض دكان جامعة فاتنبو وسبب تقصير كل شيء وجدان هذا تقصير كل شيء حتى في شيء ويا أكيد أنا ثلاث أطرافها أكيد بيت أظن يعني تفجيرات بينهم لكن ما شما أو طيران مزن ويا حجم جعلتهم تفجيرات لوجو ما هنا وتبارك أكبر تفجير في شرق الأوسط السورية حتى أنا كسيت شغلات تحقيق أطفال كذا زي ما قلت وشوية زي بيجم يكون تدرب يعني التقدير شوية زي لازم ملاحظات يا بيجم يعني أي تقدير شيء وأي تقدير شيء أي حوار شيء بين كبار حوار يعني بس نقيم حوار سيمرون برين خليك بيدا مشاكل قضايا هنا كثيرة هي تقديرها تقديرها الكلام تنفيذ بتشوف كتابين بس التقدير لكن مو حتى أنا أجي إن إيه أو بيجي هيجي قال لك بيجي يبدو يعني قادرين يشوفون يعني ذكاري ما تكون في كثير حاجة نقولش كثير ناخذ الثاني كتاب الحسكي يعني مثل ما فاكر مثلا كده وتدبير كده بالنظام الشامل بالنسبه للخطوره قدرين هذا كده ولا يقولوا انا براسي يعني قالت لي هي بالنسبه طبعا الجمله بتاعي هذا شيء لازم تشكيلي يعني الان شيء ونحن نريد التغيير يعني كارثة بيجي نظام يعني ندعي ما كسيكو يا فنان هل كان استغلال مشتغل في غير يشتغل فأفضل كده بالمثال بيراني الشهيد أنا حرصانا شيء كده حزبنا نشتغل نعم صار مثلا لكن شيء ناخذ الامر يعني يجوز مسؤول شخص كلام كلام مستسوان تام باشه ام گلکی سپاس کن و انتبلی برنامه ما بون درباره و بیاراب ایش کو 2016 دل تاخا غربیا قامش لو پیکات گلکون دایی چه بون گلک برینداری چه بون و بمره نرین خو پار وکرم بخوجی فایق موسی یک باوی قربانیان کو دوی بیاراب ایش ده جیانا خوش دستا بو تبلی برنامه ما بون گلک سپاس کن